Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin kagayem. Kamlawan ken pagyamanan da kay amin anaayat amang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Makablaawan nagti newcomers ada Pinoy Worldwide Entertainment, Josie Chano, John Joseph Sapon, ken Best Mods. Sa pala ko mapapagayam, dahil tultuloy yu at tarabayin, dahil ito'y narugyan nyo na drama tayo, unay daytan kaka. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Nakainom ka niya. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nagpipintasan nagtibunga ti papayak bakit? Un nga rod lakay. Apaglabanan ti luumda. Naimas nga iso ka. Mangpuros ka man iti sukata. Naganus pa dayta. Mabalinon dayta, ta half-ripe moten. Dayta ti mayat, ta saan pa'y unay analoom. Diyak kayat, urayan pa ti makalawas wano dualawas bakit? Unay mo't daytan, apa nang ipaida mo iti bunga ti papayam lakay? Mabalin mo ti mangalay di natangkenan apaglaok iti tinula. Basta saan na di apagloom. Diyan nga rod apaglaban agtikayat ko. Bakit? Sana mabalin ko nakmat. Di kan samot makaaw-awat. Anya? Unay daytan kaka? Ruday, barok. Dumawa takban, di tabunga ti papayam. Nagmamayat da. Ay, intun umay alawas na nanang. Ta padakkelan tayo pe basay. Nakasagana nga binan, jay tinula, barok. Iso amang tad ka na, o radya kabasitan laengan no isaw. Sana mabalin nanang. Gumura na ita no kisayak ti bunga na. Ah, adaya na akem day ta papaya tapno gumura. Ada tadamot biyag na. Ay just kay nabanugak lang ay malatew mapaayak lagayam. Maminsan to nanang. Moray saanan. Na, manaw. Unay daytan kaka. Bakit? Sambutam ti mapanagdawat ita. Sa dinaw. Ijayan dakar lang nga anak ta. Ay saanan lakay. Anday imot nila kay na. Siyak nga raw ti mapan no di mo kayat. Alak pada semut tapno amom. Ay, unay daytan kaka. Tanda kayo mat, father there. Aywan ba raw? Ta ko ma. Tanda ko makidawag. Ay pagayo lang. Nandiyan na yung tatatang. Matik nga itod ka. Sige man garod ba raw? Ano yung masapol liaya, tatang? Dahil ako mabungat, papayam barok. Dahil talaga yan, tatang. Matik Mang puros ka yun. Sige, puros niya.
Ang puros kalitan. Kasay-sayahat mo't lang. No, si kamis mo timang puraos. Tapno awan mapabasol no maksayan ay tabungat papayam. Ada mang ipar-par daya. Amangan nga ino iparit mau. Mabali na yang iparit ko. Ako rin tatang, daya lang kayo malangay. Uwi na minute tatang. Kaya na. Na. Iyala anak ngagpaisaw. Diwar na magmagnatan, nakainom tilukaw. O naidaytan kaka. Talumot tanti pinurus mauruday. Ang amin kayat na asawan tatang. Anya nga iti kayat na asawan. I love you. Ay, unay daytan kaka. Naimas na tatang. Ipaloom mo, tanay. Half-ripe daytan. Ay, naan nagsayaat kan barok. Mga awan pa'y kwartayaw tatang. Ikanak matik swildok nga minita. At tilimbagasaw tatang. Nagadrawn. Ay kisayang baraw. Mga masapul mundo na ita. Mangtid kalangan iti isang agasaw. Ano tatang. Don't worry. Kukwayon na ita limbagasaw. Keep that change. Ay, unay daytan kaka. Lakay, Apay bakit? nakainom ka niya. Apay ang nadamag mo rita? Tasaan ka nga imot. Nagado, tiintad mo kinitatang. Kastamot namin ti style mo no nakainom ka. Tila mait-itad mo kadananang kintatang. Kaniti ore asino man amay sarong o may dito'y balay. No lakit dita, nakainom ka. Anya? Ay, unay daytan kaka. Ulitek alakay. Tunggal nakainom ka, saan ka nga imot. Naglaka ka, akasarsarita ken daw-dawatan. Si kamot bakit? Dakas mo ta talaga tagim imaut. Sana kaya ti Diyos dayta. Ha? Kano agimot ka? Imutan na kamot ti Diyos na dakid dawam. Ay, unay daytan kaka. Nagsaya atan taado ti inted ni Ruday. Milagro! Ay, sana milagro bakit? Nakataimingak laeng. Anya ti kayat mo asawaan. Nataimingak ta nadanuman. Apay tukak anadanuman. Kaslakastan Unay daytan kaka. Isano kayat mau ti agid daw kinkwana bakit? Daytay nakagasolina tapno nasayod ti amin. Smooth bakit? Awan sour. Ay just kay. Dayta kat ti sipsiputa ka no nakainom mo no saan. Mapan ka lang mat kundi pasyar ti tabalay na. No makitam nakagasolina. Iti ramaw tagdawat iti uray anya. Just kay. Unay daytan kaka. Anyat tangad-tangadan nyo di tananang. Maayat anak mangkit-kita iti bulong ti marunggayaw barok. Naglalapsat, nagbibirde kan nagpuskaol. Di yu ko na dumawat kayo manan. Unay daytan Ruday. Madimed daytay kanayan ngagdawat maipus ti banag adawatan na. Uray pa'y manuti umay dumawat iti bulong ti marunggayaw, ta nakapuspus kulmet, makaiayaw. Maayayo kayo manen dumawat. Sana mabalin na ngamin. Romasay, aginggat maibus na ita. Anya, unay mo daytan kaka.
Urayan nyo pati talo Domingo sakay dumawat. Sa anak la dumaw dawaten nukas tamot tan ti kabayag. Damot hindi kwartak nga igatang ko Ay wala. Nasaysaya at no gumatang kayo pa lang. Nalakas to nga raud, gumatangak laengan, gumatangak kenkan, tapno sa anak kon amapan ijay ilay, ta sayang mo ti plete kada taktak. Imbagak lang nga ruda na kalpasan ti talo alawas sakay o may dumawat manen. Gumatang kayo iti sabali. Saanan? O day tat. Malatiw kagayam ni tabalay da iti kalman bakay. Impasigod kumitken kan. Saan ka amapan agkid-akid daw ka ni Ruday. Nukas dya alimpyo ti ulo na tamadadaal. Anya? Limpyaw? Madadaal? Agkakanat kamot? Ti kayat ko asawain. Madadaal ti kinalimpyo ti utek na no dawat-dawatam. Timing. Unay daytan kaka. Bay amon, manipod ita. Saan ako napapandumawat iti oray bulong laeng timula na. Anya, ay, unay daytan kaka. Madimot tinaarsagid la unay bakit lilikadaw. Anya? Sa anak nga arsagid lakay, makapasakit met nga meg ti panagsasauna. Saan mo nga minapansinin at ipanagsasaula? Apay nga iras-rasunam ni Rude. Sana nasaya at ikababalinda ya tao. Agor ka. Iso ti lumabas. Kanay, agdiwar-diwar. Ayaws bakit sa runwekaon. Naidaytaan kaka. Kumusta patgek amanugang? Ay, happy patgek akatugangan. Ay, mayatikas na ba raw? Tano happy ka, nataraki ka. Nasa uyon, tatang. Lagmayat na ta marunggay yun niya. Nagbirday, nagitibulong na. Ayaw na tatang. Mayat na ita, nasustansya. Kaya't kaya, wala, no, ikanak. Taumayo atatang. Mangala kayo, rebusin nyo, no kabalan nyo. Ay, saan matan si kamot. Dahil masidakmat at alaag. Taumayo ko naklangarodan. Ibusin nyo, no kaya yaw. Ore tag bulong tumanain. Ay, yalaan nak nga rodan baraw. Ay, na natang. Maululawak. Nakayalatan ti mangala. Di kayag babayin. Ay, iso ko lang baraw. Ay, kaadwa ko na ti agala. Kakaiso na amayat. Baraw, oray may sa ti manugang ka. No kasken ka iti kinasayaan. Nasauyon na lang. Talaga na saya taglaunay. Sige, ibusin ninyo, tibulong na rata marunggay. Daytan kaka. Rudy, nakainom ka niya? Kasano nga, ma'am? Madlaw. Awan mo't mangot ko nga katarak. Madlaw, nakainom ka. San mo dan lalaos na gitim matak? Madlaw nakainom ka. Talibre ni tatang anagalay ti bulong ti marunggay. Anyat koneksyon na ita. Tunggal makainom ka, saan ka nga imot? Oray ikisapda, ti adakan ka. Katawan anyaman na. Ay, naitan bagad. Ma'am, it's better to give than to receive. Kastati ko na ni Apo Isos. Diyak amukan ka ulaw. No saan ka nakainom ka tila maipapaidam mo? Tila sasaw mo. Salawasaw ka mo't bakit? Ha?
Na, anwom day ta nakaadado a bulong ti marunggay. Paglaok ay ti manok kas kada karne ti baboy. Uno sardinas di talo isaw. Imbag man, tainikan na ka iti nakadadaw. Idi siya tinapan uray may sa bulong, di na ka iti mangtad. Imbagak matkin ka ita. Nakitak ngamin nagdiwar-diwar. Isa sinaronawk. Kasta unay ti panagpaidam na ano siya ti mapanagala. Out of timing kamot ngamin bakit? Always wrong timing ka. Unay daytan ka. Kunak lang arodan aranaem no nadanuman. Just kiki de. Ada kayo matgayam tatang. Way nanak. Imayak man nagpasyar ta. Awan ba't araramidag ita ini balay. Lakay, apay adi mo pagkapyon ni tatang. Adaya ka pa eh. Nagado. Apay di mo nakita, itay nagkape ka? Saan nga raw? Oh, imposible. Nagkape ka, di mo nakita? Saan? Agkuriman nga tan, ti kinaimot mo, Rudy. Ha? Unay daytan ka. Kanwan gayam, aday bagakin ka. Manipod ita. Jak kayatan nga ginom-inom ka. Nay, papayalapdam nga uminam. Nasaysaya at kildi. Ano ka na yun nga uminam? Ha? Anya? Unay daytan, tatang? Saan ay abaraw ang nagsaya at no nakainom ka? Ta happy ako nam. Puno, ti ko na ni tatang. Saan ka napalubusan nga uminom? Apay nga, ngagkasta ka matan ba kay? Damagam di tabagim. Hindi ka mo na niya ti pampanunutan ba kay? Ay na, Rudy. Urnusem, takababalin mo. Anyat sasawa mo. Agbalbaliw kan, no kayat mo anasaya at titungpal ti estado ta. Ibagam ngamin ano anyat ti kayat mo. Sana kasta amang pangtakalatan ni disangwanan ni tatang. Ay no siyak. Maawatak ti amay na kasasaad di agasawa. Ti makunak, awan kastay urnusan. Pagsaritaan, pagkinaawatan. Agsinabat kayo iti pangadag. Basta diyak kayatin guminom ka. Ngamen, no nakainom ka, tila may padpadawat mo. Ngam no saan ka nakainom, tila may imimot mo. Ay, unay daytan kaka. Ti kayat ko, nakainom ka man no saan ka kumamot nga imot. Nang runa pa'y no dagiti naganak kanyak ti imutam. Dayta, ti kayat ko abaliwam. Agsao ka? Saan apasig ka? Ha, ti sungbat mo. Nauma akon, iti kinaimot mo kunakmanan. Kun nauma akmutan, iti panagin-inom mo. Amom bakay. Diyak kaya ta madadaal ti estado ta. Isa mayatak iti singasing mo. Sikat itong palag ta napatid ka kanyak. Tatang. La kayo ti witness iti karik kanibakad. Tung palag ti kayat na, ta jak kayat ngagsina kami. Ay, kasayaatan launay dayta. Agam, saan mo matabigbiglaan ni Rudy nga ikatan na ti arak? Carla, ininot mo, tapno sana may kawa. Maawatam ko madayta, anak. Pag kinaawatan niya, dayta abanag. Ay, unay daytan kaka. No napatag, titunggal may sa kada kayaw. Pagsaritaan, kan pagsinabatan niyaw, nagiti bambanag. Mayatak iti dayta, tatang. Si Kangay, Carla. Basta saanon nga agimot, tadyak kayat ti imot. Kung saan namutan alabsan ti aginom. Nakainom man mo no saan, limpyo latta kuma. Kung nasaya at latta kuma, ti kababalin na. Husto na jay, Roday. Owan bakal. Ikarik dayta ko nakmarin. Ay, unay dayta. Kasta tinasayat, ag kinaawatan na naimbag dagiti agasawa,
tapno awan rumso ariri ang mamagsina kadakwada. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana Pauluan. Nakainom kanya. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.